Enye sabe obani mobi ne efro eja ne sabe ne ohwe ne ba responsibility enye se omobi ka kire once a wode onwo akobọ asabe weja guma e baba ne de sa responsibility na ba no is your responsibility enye da bo nti na make sa ye wo mema bebra one or two nti o say oba ne nti menhwe kwala no eye stupid things because oni mebi se wo mpe oba na eno nya me problem that's your own problem ba kwala na wode na ba ne de you have no choice than say obehwa kwala no. Hello, hi, Xposed GH. O subscribe, man, what say? The two my pa, no aje. Double. Or soccer team, or your actor, or you'll be a sabe. Ne ho ni kaye. Ne me team me video bi ne. Ma me bi ni akola bi o say double ba. Na we dey yesi kwaton one ma o. Wo hwa akola ni team na nima. Double one ya akola ye wa oba o. Na nsemi okika na pese me keka mu kakra but answer no yanko video na lady ne ka se dabo onhwe ne ba ne yanko hwe mra Yaw Dabo ba bia wo hye bia me ka kiro eduaba na ugu ye no afifi enti me ka kiro ba bia wo hye bia onye mi a ka kye me se mami mbo udi na niama enye ye yi aba be hwa akwala no ampa so mi du bo hye ne so ebe pemu nne tata wo de wa ye na oni nam TV so ena wo de wanya sika na wade wo ho ena wo mbe hwa abofra no me ka kiro ba bia wo bia menim se wo hwe ana wo tie me so wo tie nso obi beta bo amane me ekuado na me kasa wo ba no hwe ba bia abofra na dru abofra ni 5 years me ma me so ntimi hwe abofra ni bio me so me ntimi ntua kola ni school fees enti me ka kiro se wan ba ambe hwa abofra na nyame yo de me ka kiro enu ena ma ka kiro no me hwe so baba be hwa kola na anti sa makachiro abofra no ni the extra men suru krampo sa abofra no wenja ne ba bia e de da chesa kola we anya wo dia anti wa abrant 30 say no weja kola na to wa ntu abofra ni di usi mami mbo udi be pom na wo hwa abofra no ya onie eti me kacho we bia wo hwe bia abana ugu ye na na aso no eti bra ene be hwe no me kachiro no na me kachiro na nedai because me mami so ntimi hwa abofra ni bi wa bre me so ma bre eti ya Dabo e ba bia o hwe bia Dabo wa ye yoni na TV so wo twetwa sini wo sika aba me dem misro me mpa wo sika na me nka se be ware me bra be hwe oba no enu ani ade a ehia me maka ma atama wi wo ade bi wo ho a wontimi ndwane fi ho wo hwe akola ya nim ni ti shape se ne wetwa ni ti ya twa ni ti kwa so mo ya wo se Dabo ba ya mami ka bibin show enye sabe obani mobi ne efro eja ne sabe ne ohwe ne ba responsibility enye se omobi ka kire once a wode onwo akobọ asabe weja guma e baba ne de sa responsibility na ba no is your responsibility enye da bo nti da make sa ye wo mema bebra one or two nti o say oba ne nti menhwe kwala no eye stupid things because oni mebi se wo mpe oba na eno nya me problem that's your own problem ba kwala na wo de na ba ne de you have no choice than say obehwa kwala no whether you like it or not because otin baby agroboni akodi ye na de ne bae de bia me say ade a wonye ready ye no enwo awo nya by force Ghana bebre wo nkwase awo ye ntimi hwa kwala obehwa na kwala pampers wo mobi na kola ne bread. That is the kind of things that we are doing. But unim, be responsible for your actions. Dabo, when you're small boy, say unim penny phone and even shameful. Say I better say to me show back. Meanwhile, you're so quite bonty sika we papa phone me bread sa. I'm quite bonty sika be bread no me. So we shall not kola ne nya oba, which I doubt because we shall kola ne man and him not say Dabo. Onyo oba kona kwa die na fa be kire amansa nyina so onyo oba but oyo body a we are shameful until management team should quickly move in na akola no omonhwe no because sabe yenim obrepon ahyase ene na wo ne sabo kire opeja sama man so na mama peja pe no gina ho he is my son meanwhile okaprenim wo yesa anya me betua oka Dabo make asa kire se mini aketwa apa mini aketwa no me pa kire take responsibility.
Minim aseme down and I don't care about whatever. Obano na won pena akola no should be your responsibility. And say akola we anko na monche na ode ne koba. Obi aba say no, you are responsible because me kra no me tese double so oba no mani age. Ti ba cho so obi na say enkwaje ba na me de me ka so kwaje ba no. Because wo je ba na nya me be hira wo. Emema ade ba kwa ye nim ne say wo ye bema na wo na wo hwe na ma me ka cho we biblical eye so be ka man kan nyame je won sam sika no no de ama oba no no oba ne de ahwe nkola no enti wu oba it's your duty say obehwe akola no onya ready enkobu pa epa ne ebu no na wu say bibi be film aba efim oba you have to be responsible. I expose GHFM baby but you subscribe here subscribe no be sunya be hwe mame manoesi. Yaw Dabo baby a wo hye me ka kiro eduaba na ugu ye no afifi enti me ka kiro baby a wo hye onya nni a ka kye me se mami mbo udi na niama enye eniama ye yi aba be hwa akwala no ampa so me du bo hye ne so abepem nne tata wo de wa ye yi na oni nam TV so ena wo de wonya sika na wade wo ho ena wo be hwa abofra no me ka kiro baby a wo bia menim se wo hye ana wo tie me so won tie nso obi be tabo amane me ekwado na me kasa oba no hwe bebe abofra na dru abofra ni 5 years me ma me so ntimi hwe abofra ni biom me so me ntimi ntua akola ni school fees enti me ka kiro so wan ba amba hwe abofra na ne me yo de me nka kiro enu ena maka kiro no me hwe so oba be hwe akola na anti sa maka kiro abofra no ni the Xposed through cramposa abofra we nja ne babia e de na chesa akola we anya wo dia anti wa abrant 30 say no we ja akola na to wa ntu abofra ni di usi mami mbo udi be pom na wo hwa abofra no ya onie eti me ka cho be a wo hye bia abana ugu ye na na aso no eti bra ene be hye no me ka chiro no na me ka chiro na nedai because me mami so ntimi hwa abofra ni bi wa bre me so ma bre eti ya Dabo e be a wo hye bia Dabo wa ye yoni na TV so wo twitwa sini wo sika aba me dem misro me mpa wo sika na me nka se be ware me bra be hye oba no enu ani ade a ehia me maka ma asema wi